Oh, yes. Nimbula. Nakabali na sema mai na kabinisiga ni kuwa au kila ni saa tolu chumbeka na kaloko meibiti vikitongoi Amerika California sa ochingona walu na vana miniti vabini binaksar bakalevu vikemnina namuni sema mai programu ni VOC kabi binakani kuwa bula tabanga ni sema tikumikina sangal chakeni na bakambula vikemni todo kusara o kila ni rong sartiko na bio liva ni program gua di talno with Dr. T vi kemnikan sar na bio kanya na bio se burubura vi kemnina sa matiko may rope o klan sando yan ragora matakali lai mikeri vi kemdo may sia vi kemni manatokolo loma sangol chuka na bakambula vi kemdo may Dubai bakatalangakin may sia may Japan yardo libo nang manibuli yardo bakambula tiko may bakatalangakin na may Cambodia kay Mongolia Wabini binakataltik nga na biranto bito ko nito kumay Australia kay New Zealand siya nga ningo ilera bi kenda na siya matiko ningo na pono levo o Amerika marutak sar ni roba kumbula rombula binakan na nonto bula ginto kay kalau ngati ni siya nga nindua rosar nga rosia mamay ni kuwa na buku ni ulutanga totoka ulutanga bimbi ulutanga ndo lima na ngauna ito to lo matar takatue rama ka meulako Amerika. Yung mga nga sarong ngolong do tarong tu taraya ya au maruta kan ni saraw bikito mikato ya mitay saraw kin bikito na wasya talanga bikem ni nabakarong ti kumay me baka ngala kin bakaraw and narong ta matin do na ser mitik buna na nonda vital no sinubila kan ko me baka bikem ni na sando bakarong ti kumay ni sando rong ti ko na sere na beberto na tawata vibes na sere memberleti Amerika la serango bakayati ya takati ko na bunoli bungo bikem ni sali sumay Amerika bunga na itambo ni sarabati ko na lalongo bunga baka bikem ni sali sumay na bibono barete ti ko kina iya sangol ti kanu na bakumbula bikem ni kat sara da bakarong sarani na serango Mosi gaya yuwa karaiha Totoka duna kena sota Bimaliwai au mairaiha Saidi bini vanuango Ko Amerika Isilai Amerika Sangin laki au mai sotawa ena veisina Erito toka tuna tubaki Onuango erongo kakilai Kambini kila na tamata eron murimai Sai sanua kituni mula Nina sota ina una sai di Natale che California Islay America con lui camina mi sangi raki mai sotava e non vesina il rito tocca tu na canavina Karawan damu nauniwa Anda lava tu na kena vale Etama vida Na kena wavu erui malamu Tuani tu pakamatanu Sai dibi kemereke Tu eda
vecina. Saurin raki au mesa tawa ena veisinga. Donu binaka na tu pastoya, embe makana ngonongo sa tiko bumibisa utiko nan raki, e Amerika sa utiko mengo nan raki kata-kata sa tiko bumengo nan raki kundu-kundua. Na bosa go do kililiwa na bunua bakani tasiri, kena bunua bakaturanga e na mosi, na bosa go na kundu-kundua. Sena salam pia korea wando tabutin bakin bakalebu nan rika, ninda tiko bumesanda liliwa mai, Begitu mikandabu na bosa nan riwan-riwa. Sabi so cukup mainan raki, ia kan maro din tambay soto bate na kay bilang ni ko, menda may biwa say, na ulutang saranga ni durbanua may ki Amerika. Bikim ni na semati kumay, so bikim ni sarangot ti kumay na nugusando talanoti kumay na madostawoti. Na tini na ikamkamba, nan rebi memori, diversity visa program. Sa bital no takia ni na tini na ikamba-kamba. Bunga bi kemni ori ni rida tale na video na nongu YouTube channel, bakatalanga kina na video na nongu Facebook page. Ia ni kuha endo na visa ulila ia maingo me rongole mai na nanda bula nito kai rua mero me talo na manda weekenda. Na buku ni be karwa la ko rumah seranga ni lako-lako batango ni nganreba tiko sobi kemni moni na lako rumah talanga kami dasar na matanggal bital no bakango ni sasanga wala nga ni wili kana ibola si ngole na mona liba-liba go osabo sa saranga ki wa erua na wekanda erua lako muria saranga na ngoni sala ni diversity visa program ngo ye siber mata ninda tarungi rau na taro ni sala tabe ro muria menda na bakam bula mata birau merona bakam madal tekero talanga ki be kenda ndana bakam bula mata ngo be kerlean di mai di dia ngauna mena bakam bula mata be kemni oti sandana ngai ngoleani be marika wasailani bula re kerlean ya bula re daktati ni mi bula re aldoko aku ma abu vale kemni na be bu vale andua ke kemni na be wekani ke desaro oni sema tiku mai na be no avanga oni tiku kina o wambula raramba tiku yani o na ba madala taki ya nga kani alangunga kerleani di mai dia ngauna yo erandau kilaitunga erandau kalibetunga na keren di mai au dabutu mai na sano da kon robe na tikina o wailebu
en koro o laudala. O nongu koro ni wasu o wale ni sau tigina tikonga o Wailevu. E rua na sana Wailevu ndo na Wailevu East ndo na Wailevu West. Ia o ia ngole tikonga mai na Wailevu West. Na kabali besar kere babidi binaka bakalibu na puno tapi Amerika ni sama tiku mikina en ya binaka nikwa. Ia au se matingaya ningo i Green Bay i California. Au vai tiko ngai Sacramento ia au tiko badada tiko ngo i Green Bay i bola ka wale saratonga na Golden Gate Bridge. Oh, itu toko bako ti pinaka balebu kere bikem ni na sarap tiko mena nongku yalo bolak sartonga ko na wa ko toko inda kung. Totoko baka oti au kati ko bila bua na mata sauti bakatonga na rere ni wa mena bua ia na kena rere totoko na wabungo ia satana barro wakumpula sarango bina no bulani sia masarti ko mai na sana bakturang na mosi ni sambula na kwa marika voselani ni wakumpula mata mai ya dimulai menaka na yadango marika voselani ni welu tulebu benu gamena mosi wasu i nambukaluka we maro manitasiri o bakati tigongo i Santa Rosa California na bonongo Amerika nongolo ni wala na maramani na tongan rabu maiteli sasandi na kabina kabale wiri labo sa pakatamata ng palabu ni namu sa may tigongo i Amerika sa may lakotingo na kabani ang baki sa anjena kabina kabale bina katonang kay bital no chukan na ulutangai na bika sa baro tekitiko na buku ni ulutangan bimbi na buku ni barong tiko mo irna wekanda na tarong bimbi rawa bakata baninta turu banu mai kina banuang ko o Amerika be bakani santola tingo semberin dola like kabani singa ni bulo kotoba sa Amerika kalimni singa bertona wekanda mai bite na ken nandola tiko na diversity visa program ia me bakani santola tiko mo microphone labo ramanangan yo bamatal takbira barong cuma na beka o kila member leta na diversity visa program na matay ni katundua ndo takawawan na diversity visa kuha na nonda bita na nonda application ndo aletsu ko bambuta ni sa tarau ti umay na bita na nomination sa oti yon na application niya ndo ang ating na wula na kinandola ndo taka online yun na kina application na filter ka online ndo nakautora raw ni bibiyamba ke bibi sauti ko na nortu kriteria may biso bakalilay na loman bitin ang pagsauti merto sa mo apply mo pa passport ngayon apply ya sa may biso taling ko na yung bagi sauti ya sa may siyang taling ng na passport mo apply so kaya baka on via apply may na diversity visa kana ngandribe nga na no passport photo na passport photo mi US visa size digital copy wala tani kakeda na upload nga na application ni online free sindo na kaya sumikina matingan ni kamakam ndo ka ba yung application don dola tingan do sur to sulitinga me na date na kana dola ndo tinga na bula na ko to kina November sulinga me na date ni kendo dola na matini mata ni Oktoba na songo na mata ni mata ni November kaya na matitundo ni kambakaba da wata ka talang amay na bikitua lakoromay kamitigin. Anjena sebenarnya kabinakabalo sa labo auretso ko na kenasongo na ikawalu ni November na ikawalu andola chiko ni kaba ngona chiko ni siko bikim ni nabarong chiko mai bikim to ni chiko goy Amerika so October the 4th to November the 8th ke wala chiko na chiko ni beba bikim ni nabarong mai October the 4th kembali 5th may biti songo na November the 8th kembali na biso chukwa na tigni sina sa kere chukwa monika ko ni nanu maningo na November the 8th may biti
November the 8 i Amerika. Kembali muni topole muni bita rona fomu ni sembera ni kawalu ni November. Nak balik sarlabo kere tavingu. Ramandangani oba matal takamaina nom do tuba se tatan rabaka bupale mundo ngol mi Amerika. Roni de wase manda na yambaki da bandu ngol mi Kina sendo watu wana badaba na nom do ngol mai. Vinaka Dr. T. Na dingin-dingin ya singani ya trawal ngayon doon ang ngauna leka-leka. Ngaunang balabu. Asa nga iti ko kina. Oyaw nga wa rakabataw doti ko. Singani ya lako may kinoroto na nangububali meroto kila naka awabia rakabo. Awamani ingole mai nanungungande nga mai. Wada kadaka awangole mai na tinikadiwa diyo sa ngabul kawalu pata kay na ronong dulu maruang nga nangauna wangu nga ngole mai kinay Amerika iya amayu umaliway rito na so nanunggubo bale ke dua bawati kay balani iya maniraw tarong iyaw na ta ibada ba nanumula ko maingo otalita ki Amerika ondobia la ko mai eu sa raim balabutu usenga tuniki la da motukuna ia o chao manile sutale nanongule sutale asanga ibaka me budhi mai na nanongu ding na baka me la ko chikunga mai bia una baka samaya awasenga ni namaka nandingin go me kitongole mai esenga ia nanangauna sa mai baka samataka waya lo matua au kila ni natiko kina sona matang sona natakadaka mo natakaba na watu lewando dono mo nakaba me bakani utubutumbu au abaka samataka tiko mai natikina ya o tinga usa mani nanuma mau sa apply ya o ya unga mau sa apply matanga mau topole matanga ia nanungu apply go Dr. T try bitu na mbaki nanungu sesana so endo kalungata ni rando apply nga bango erasa ndingi takisara yo ya wesenga ni abaya ya webitu na yambaki bana may naruanan raw kandua kinaruanan raw kawalu ana bitu na yambaki ya wasa sana tikukina ya usenga ni leilai ya masama yoti ninongu apply na ruanan raw kawalu me usambito sombunu nongu peni mo saku atale ni dakawa ya ngai ya dongo na mai na sama ni apply kina au kila ni sa tukuni mai beau ni dona ibola sala kumai ko sarangaya na ding ya wakaba me usa tosokina Isa totoko bako tibina vale kera no muase mai na ulutanga bimbia ni toro toka vitu na yamba sa dondi na ngono balau bakatalanga kina na no bosota bakataba ni ndo lebna ngondo ya do manai bola ndo kilana kena bosba pertania na rejection letter so ngona ni ado mena rejection letter so sa muisar ngana ulundra sa lako batonon rawa sora lulubu sora tanisar na tabo ni dakaba kere me alo lako chungame na elo mo kako ni pita sombirana no pen mo bakalewe na tiko ngame ado mai ni rausar Iyo oyau Dr. T senga ni wasokta mo receive ta kendo ni bola se nduan mantanga na email me tukuni mai kina be yau sa senga nindonu na no mundingi me vai ati ko senga bandua na kanga ya bande takiau tiko oi au sa se ni through kwa chingaya na ka la ko chikumai na nongu bakasama baleta na nongu mai reida ni sando dolu mesala kumai na kena bamadala ni application esen sa kene bali chunga biau sa senga nga au sa bango sa reo isa sa senga beka nga me baya o tinga ya ni udakaba indu atale na tamata ila kumai na nonra yo ya unga esenga tiko
Iyo wasingan ya lele kina wasa sangat tiku ngame ada ochi ko na mbake ko na ro kawato. Sadin, sado din na elo ni Vosota, binawa baka levo no mga semay na ulutangan bimbia. Kaya makasar tutuko naman na senga, tik nga ko na elo boso sasanga tiko nga, sasanga tiko nga. Binawa baka levo sar. Torang walang ko bila po Marika, runi wasetal nga may mendo tuman na baka daba, baka bubale, kay na nomuleo ni bale, mundo bito na ding mundo ngolo may Marika lang ko. Na karena nitu ala ko may apply singa may yo ni bali. Nga do apply ta cukup may na yang baki na kani application ni green card. Yo oya una yang baki ni do ni ngone apply kino ko undo posta. Kang guri realistic. Kang guri sangan pitena. Va lusi wale tinga non tala ko tigo tali tampa kota tigo na non ta na taimi patani la ni so le buti na tamba. Na bekai o botu kuno tu. Awoti sama ni sang sarani non na lo ni biala ko mai tigo bio. Wa apply ngo ni tuna. Alai o nasarani mikene amba kita raba mesanto outman result. Outman me yang gai cek ta ko na nona. Asiang ni turu na nona. Ayo unga isingani ayo ni singani along kucinga na lako mai unga ising cek ta nonu. Sa lako maya mayo kotoba mesa tiga buna kena proses hartu ngai usang reda usang ntola bana nunggu email. Nurtu usang email maybe ortu ni baka o sa o via lako mo bako tamen na document na sa tiga buna proses. Ya sangai na kena mudi ni mai na kena lalawa tegi na lako mai bana ni tubu bale baka bio utama tadalo mutarung iki no yau. Na yau sang sarani ndona nunggu tubu ni lako mai. O ni tunanga sangati ko men na lako mai yo. Ang gamilin to nusar ramanding mesa musanding te ko yau. Sa kiruta ka pasar ka nabi nakata nango na sangai tu kunikin sanding tak. O sangai te ko buya longo men la. Sangai bakarida na tapos so metaka na fomu tawa mi feel tak. Tapi kaket sarmeda kami atau serani salida kana interview. Ruba sukumuna na kena ilabo me na soni. Somi. Atau sarani rusala ko may sanggay metodo tongko na kena pina kana nunggu ambis to ko matonton ngon. Do la ko tumibikan tara sama baya nakaguri realistic. It's too good to be true. Nasin guri atong abi rasotal nasin ron ya bikan. Yung sama amani mo indon magiusar na kena mandi. Anjir, kemban bale lako. Kemudian ro apply ro baka bioti. Iyo. Santin. Ro apply ro na ndo la ko maya me na nunggu gaya do mike usang gendo me takapoto ka mundo bibu ka to ka biran apply. Do bosaranga ni wandola na doju na group na Facebook. Do bibu ka to kina. Na ni group na Green Card Coaching Fiji. Green Card Coaching Fiji ya ndo tukuna to ka biran na lewana ke baka on rosa biotini on ro apply ro apply o ta biti na wat yurto na ngone beneficiary o cha apply ona biti ta wat yurto na ngone beneficiary ke baka lute endua na durutak total kana ka wa obya muli suba telepon na mate ditup ni ulutang wa posiki na membalatan na application total kana kali obya babu na disqualification na itamba wa bangat ka man ang bagisawti ukuni bangat ka talambengo ay ndona nangono sanggeli baka reda tikin na nabi kan green card nangono karo sa pikte ikina nangono sa pikte ikina o sanggeli ba research ta kasarabati tumbu na bikaya sanggay uli reda ikina ndona baka madale tikin na ni computer ay pikte ikina baka sana pik baka na okoy na automating ano na detect ka na itamba niyang bagyong iko sabang takot silang bagsawit. Sa automatic sarangan na kailan ng computer ko escape. Paltay na itambon niyang bagsawit tambon di mga takatalang bago. Automatic disqualification na computer ni lipik ta kana no mukay. Siya katali ngay
Baka tututa ko ng application sa disqualify sara. Kaya pangataka ito kunay tampa man yung pagsawit. Sabi na ko na bali besar lavo na no mo se chuk mai be kimni na barong ti kumai do na ulu tangan bimbisar nga ya so ngo na dando na numa ni legal na form rere na form en don na katu elenga na itampa sa do na kam bimbisar nga na kay bichu kaya din na link ni website na nunggu tangan ni beba muni ngai retal nga kin so tal nga bikimni ni sapa muri chuk nunggu tangan ni beba ni ngai ngola nga ni kin na tarno with Dr. T na Facebook ta chukin na link ni diversity visa program. Kere, me kana nung siya ngol sarmaya na runong dolo kandua, sangay raw na nung pepe na runong dolo kawalu. Nangonong ba kaya si valiweni na form na pen, me biyo kabaka tumatani kay labo, nangonong ko sa libo-libo kaya nakatudo ko. Kasi amanda may nakawando niya nangonong ya. Pinaka Dr. T, saya nga apply o yaw na online. Saya nga niwa baleweno yaw na peni na form na nga unaya. Sulital nga may na website awa pangata kaya. Sante na. Ya bakata na mo baklewen na kere enduan roa baklewen na pate enduan beka bibu ke bikimni o klan ni bunga bir bakarong tikumai era do bakata rong sartik ngai ke bakarangan rebe do na bibu ke bendua endo bibu ke na tamban ni turuban nuas sila travel agent rambe ka bir mer bibu ke bakawaya da na murai na ulutanga ya membale tentua me bibu ke na kana baklewen na fo. Iyo biya binaka mendua me bebuke baleta ni rera imbeka senga ni samatata chiku weekend I veiko na kena valeweni na fomuya se na kena biu na itamba ya binaka chiku ya me tiko na ndua ibuke iko tiko onra uraida bata tiko na kena valeweni na fomu ya nakawadaka awa kereanga awa sendi bangataka indua na travel agent senga awa bangataka nga ibali bola na kena valeweni na nungu fomu na ngauna ngani usando suka se ngauna nungu basinga libo se ndo basinga libo baleta chiko ngona ya na nungu sasang tiko mani kerea kina indua nga na tavingu badakadaka me buke ya utalanga na tikina ya awa marautakan ya buke ya o koya na kena valeweni na nungu information rawa ya so wal nga naka gayo Amerika na instruction naka itu kuno tigo Amerika mo ba mo tigo babinaka ona senga ni rawa ni wariri ona numan yo sandon isenga oiko na nakaba sarati ko nga ba malua nakae binakati na kena size ni inseta kibango o sa testa ko bakauta senyo sa submit sa bakauta wali chinga birato ya nakawada ka nungu submit tiko rotonga itu kuna mai iyo sandonu se ke bakai sambera au na vakabatal na just takitiko nga na kena size ni tamba mes Kentucky sanga itu kuna mai roto ni sandonu au sanga idakaba na kena wo beroto nangone iya ambaleto sanga iwakau kila na size ndina kwa meda ngode kena background mendonu keve wadaba na nomu reira na nomu reira ni kao tambakitiko kina wadaba na nomu chine o raiti wadaba o bambamba seraba ya nakaya roto na pitaka ya nakaya wanga ida kawa u submit au senga ni submit au pakautanga beroto meroto o reida to sanga itu kuna mai roto sandon sarawan yo bakauta mai au sanga isi presta kana submit Sa totoka din kembali do na kanda bulida na bekaula ko rumah kere mo takaba baka malu sa rota mer to sulit cuma na do na bula do ta ko nangono balabu na ika 5 ni Oktober se kabani Oktober kito Amerika kene kawalu so October the 4th
to November the 8th. So there's a window of 1 month. Sa kita nanumong kina na ilaw biyo kaningo. Bikim ni na baka rongo tiko mai. Sarau saranga nuni sa tika bubako so kumuna baka malua na be kay ngan rebe. Sambi tukay na website na nungu page ni ngole kina ni tambaka na baka sarimba sa tiko kina na ikamba kede kina be ka ngan rebe muni baka muri. Ni sebera ni ngole be labo marika kere na buku ni nomu bakaleben na fu membele tirto na ngone rawa na tikina ya basi berna bakarongo tiku mai kwele tiku na lubenra da baro ni bakasala na ken bakaleben na non rafo balete ni bakaleben na nomuni sangai wiliki norto na ngone sebada baker Iyo. O yau au mawa main principal nga main applicant asenga ni apply taka na taman roto ngone na fomgo sen o yau nga baleta nga ni atakabalo tunga baleta usenga ni winakata mo barita kan den nang kay sendirawa iyo iyo yau no nungu balewen na dongori ando don mo balewen na ipa na lubengu ia wa mandi balewen na ngai tolu baleta ndo na lubengu sati ko maingilandi awa taronga beroto se na instruction e politiko ni o ko talanga sa sibia no na mbaki roso bukandua ya na buno sa sendi balewen ko ekina ia oya wetolu na lubengu roto sa doa sa chiko ngai na kindi doa sa rua sa chiko na high school usanga ibale weni roto tiko ya ndundua balewen roto information keve roto na lubengu ke na watingu dio asalanga na ikamba ni kawadha kaba nembaleta na kena balewen tiko ba malu roto na ngoni Antena. Nah, kabina kabali besara kere dara kata buli dea weekend na kasedaki weekend na principal applicant anda toro tok na ngona kuni bagriri takaba malua o tia sanggoranyo olongir tukina na ngone ena nomu ibola kere di durban no. Bina kabali kere labo marika roni wasia talaga mai membeleti iruto na ngone roni pa matala matamai na nomro sa ding baka beauty ni monro ngole mai sangai ngoni sala tam romuri na kena baka lebe na form me baka sapa matala mikino ker na fomu na ni rua bakalewena kona na fomu ni application se ko sana fomu ni yeso ni tarongo kona DS260 na DS 260 se kona fomu ko ke baka so se ke borong ti mai se mai toroto kana bitalong ko lomo ngona sa na pikte iki na sana ngai ti kona iyo tumanda una ni ro baka na no kedi ni to nama na apply ti mai sa pikte ngana no muna ba sai ko ya singa ni keru kelati ko ni keru sanga mikila ni ndot na proses tali tu loma ya ti ko tali na kana fomu mera fil tai Tigo tale na kiana so tale na vika me natak. Mero ningai mai yado kina na mungai me yado mandanga na pata ni interview. Kia sanga me madalaki na yo na form na DS260 ento error rosar na kiana filtak. O koe ni ndareta tunga ni baka uma sa rui re baka ndomu bulutok. Re to ni ndareta to ni ke baka me ta yo ni ngona nta lako tu rumah kina baka nunduo. Na betaro o ke rua reda empaletiku sarana anu mumbula saranga iko bakai na tarong empaletiku siang kata lintana pun wali kota mikin sunta ro iko saranga etong ortu tarung iko tong ngama empaletiku rao rosar so randu lako na travel agent na kiana kayo siang ni daya yo nakang ay lako kina na ilaw ira nantu siang ni free na nonra suli bakasal. Na kaya untuk bakasal takatok. Fil tango iko. Watan na niru page itu na Facebook ya. Dona post tu sambil tu ika breakdown teks serangan na taro todo ko. Wati ke na nomu soni taro iko ngai badur mangakan na tamu na nomu situation iko ngai impitika. Sambil teks tu ika me baro rota kabiran na nandu biya kilama ina taba merata kaba
sati ko kedi kan na kan fil tagi na form ya sa ko nga ni ngona genta le fil tagi form kina na ngono ko sa sanga ni binakaditi ko na passport na num apply yun ang ngono sali pik tagi na mo gele fil tagi na form na DS260 be sati ko kedi saranga num tu passport ba ko gubal roni tumbu ronangoni mundo sabaka passport kedi baleta na matay ni bia matay karuanga sa katulu ni page sa tarungi kan ni mengay tos na nomu valeo na form sa tarungi kan na passport number poteke na nomu so ko mo nambitara ng passport number sa nangay tos na nomu valeo na form kaya kasi siya nga na passport na nangono ya yo nyo sanding taguti utsa mo sanggali filter to DS2 sangay ang ikan na masanto baka passport to kon na passport talaga baka na ngona sa ating na DS260 yo ko me mbulang balabuti na passport me kuni sabola kana kana express ndo baka rita talanga ya na balata ni ngona tukikin na kana baka sama ni tukin no bisa itu ko ndo na lifespan ni no bisa yo na bisa kede na may mati ko na ko to ni ni baka taraba ke baka out na result na may na bagyong ko ndingi tagi na may na bagyong ang kayo ko to ba yung bagiminggo sa uti kaya nanumu yung bagyo Italia kaya baka satu kaya namu bisa Desember sa uti nga kayo ni satu kaya namu bisa Desember talaga na ko to ba ni yung bagyo taraba sa durbo nomay sa durmay baka na case number do ko mo ilu na case number na 2022 2023 kung na yung bagyo ko ira na zingi tagi na yung bagyo na may na yung bagyo ko ira na case number na 2024 ya me bambal tagiga no irno na processing yo irna yang bagi mengo ano na processing yo irna yang bagi mengo yo mega yo ko to ba yang bagi mengo ir kata 2024 chugo na kis na ba mesar mbutu ge mesar durbo no mai bitalo ngai lista o sa dur roma y lo mai amerika sa dur roma ya me activate na no green card sanga me na form na DS260 ya pasar nga chuko kina na mugo kona vital no takaptima na passport sa ati una nung passport me ya otal tong na ken expression date may nangauna le tuki kina no visa nanomu medical le wono nga nabula na ken nanon bulo ko wono nga nabula ng bulo ni ngau na koya kortondo tukuni kina mo ko ni dolak man email kuni takabaron ka ni ngona sa sit kina no mudin ni interview o sangali medical sangali takabaron police clearance bal torro we chuka non ro lifespan na police clearance endone ambaki na medical le onno bula ke baka o sa takabaro tungo ngale sa takabaro tungo bulang ko kay o tia pa na bulang gali interview kembali sa po nga pa no medical le ro na bula so kaya kortondo advice taki na saboti nga bisa na mata mo le interview ngay medical balata ng bulin no mo bisa bitali kay simbulan no mo bisa expire no medical korto sa sinro ni baka durumi ko melo ni bal sa expire no medical ka soli bi ko na bisa ko mo sa duro mi kaya na so na bi kamen na numoto ka ni do na fil tagi ko na form na DS260 kaya na pa muri na process na bi ka todo ko baka warta ko keri nakakede baka time frame chuko nakakede baka time frame or two and they are very particular with what you do nisa ndado mo na stage nakakede me sa baka rorotu sa baka su communicate tu na daga mi warka to ni na second notification letter na kona letter ni interview mo sa su communicate tu na no application sa ambito tayo na roto no visa fee na nabi kakede ba Santi, usa drive mo yung bakalila yung na DS260 ato lives tala mo dikina kunilang balat ndora taro betaro nga labo so the DS260 ke ka sanjing ta kina damu ronito suko tale muri and the registration ko endola na ka banyo ko toba ka bada ba ya o chano ke kere mena ba madal taka na kaya lako ba ba madal manda ya labo na registration process na numu register sa ko nga nungunong ko nakangarutua binakata na numu passport photo. Na passport photo may US visa size may digital copy. So ni ngono na lako kin lay tampa photo chukun to numu USB.
Baletan na itamba kaya pakai print mai na missing nito na kanya nga view kung baletan yung apply kina. Kung na-upload na kimita ba na application portal ni Portal. na internet ya. Patiki na awa yamba ki enimuri run 2021 awa tigo mai vita ando numa kasartinga no kotoba. Wala ngole tau bale mai lo mai mechisi o ngere tento na buta sa to kaya arto filter ki form tigo ni green card. To biat sa sta tu ko e bia wol sanga bulum ba kasi andon ronondo landon application. Yo ke baka e tuku bi ko na ilabu. Ke baka bi na kata yo rono ngole kina. Yo na untuk sulit to na pakasala yo na kaya it's a one page application. It's a one page. Ya rongo iko mbita nga ba rumah ngana yadamu nanomu date of birth, nanomu address, upload tang na kemu itamba, kaya size doon na kemu itamba, sa lakusar. Rosar na kena apply mana nanomu li somoti ko na bida. 5 sen doon ronondol. Tu apply tegi ko ni kaya biya torang ay 5 minit. Kaya pa kaya sa doon kaya tiga nanomu size ni tamba, nakangan doli lagati ko na size ni tamba. Yunak. Kaya ron ni feel takatunga. Patiki na biyang bakita lang usando nindo kan application. Usando tu baka rutal to nga mundo kaya so nataro. Ondo sumitaro to kaya ni biran nando baka taro me. Yunak bali balapo. Ya bikim ni nabarro mo tikumay. Nanda wekang ko marika. Tikunda na group group on Facebook. Ya kaya makarabiyale wena yan ni lobo. Nakabakataber na bol kerkeren na mo Facebook page. Meron ni Raduri Long may na Green Card Coaching Fiji. Iyo, ira meralong na page ira request join. Awa sa private takatsuko na group ya me kebakain do belo kan. Oko me nang request ni mo nang approve ta may baleta sa ando lewu saranga. Rando lo kayani. Iya. Kay lewu tu na post ni scam. Sando bako sostak sar ni so na important information undo posta ka. Sando legali tsuko sa bitar-tarwing nga may nakafu sale na bulte ka ko. Wayo sa private takat sige na group. Ira merang walangan rang request to join. Yo nabi tamatan do ka request to join na ondo lako sarang on Facebook page mo re de tamatan jina si. Right. Ento na scam. Nah, dia na sarangay. Pinakabali mo na mutukon chukumae na urutangan ni scam. Bikim ni na barang utikumae ndo na kaya minagangaro ni kina. Baka na mona libo-libo sa non rapono tu ni gito na law-lawango. Kwerando merabinakatan na ilabo weekend ando saranga nakambimbia endo tukun chukmai ke baka endo sa kerara li weekend ni na ilabo sa ando saranga na red flag ya sianga ni dondonia but na registration process mo sianga ni so it's free. That first step 1 no mo da kabo no registration waray ni so kere ronyo be tomana talento na kamembaleta na mateni kamba na step 1 na registration. Iyo, baka nga sa matalaw ti kinaya o mai na dono binakasaratungan na no na iba matalay ay ndo nga na page na kwa na registration ni ay tinga kina na principal applicant kay na all family members kwa apply tigo na kani diversity visanggo sana ngay ibalewe na kina na nomundo information kere. Ngo ibili tali chinga kina na itamba ko ya tukunichi ko ya tarato ka na ngauna may adjust ta kina itamba. Iyo Dr. T oya unang sa uti kina nung baliwe na namatay ni kamba ya sangay baka na may biyaw ko na fomu ko matalata ka chiko ma ko ilebutale na fomu mina baliwe ni ko ya sangay baka nga may biyaw o singa ningayla ko na online sa bala nga may usana baliwe na sa ngay na pin so tiyaw na nataroa ni ataronga ya iya usangkai baka sa matakai lebu serangan na fomu baka umaya na patuan ni fomu 230 na patu ni 230 ya sangkai lakotali mekine doon na number 1 to 2 DSP koya ya baletiyaw nga ocha sangkai lakotali may na form 230 tale ni vei patalen so koya o dei lako chiku batake na applicant veiau veroto na nungu vale
Andua na kana lebu ni fomu sa tarabi mai. Awana no mga sa ko ngaya sa go with the flow. Sengai lebu taleti ko na fomu me na sotari me na ona binakata mo na pale wena. Na veka iso e binakati. O chao ngai volaki na nomu case number. Baleta na fomu yani 260, DS 260. Ya na fomu ko ya na mbiumu saranga mekina na case number. Sana chiku saranga kina case number. Ken membalin sanga una sabali weni kina na boni fomu taleso. Sabolanga ina kona ya na on the right. Na case number na vei fomu ya. Mena rawani rawa birutu. Na ruto raida na application ya. Otia na una sa kina. O ya nakawada ka usa print. O print better ni submit. O sa print ka raw min daw ndo man nga ngu copy mo raw kilati ko la ba wada ka ba wa palewe na ba na kango na matangali information wa ba wambiuta. Mendo nutiko. Mendo nu kevetiko. Enanga una ni better ni interview. Ya na nonda guideline nga okenda. Ke baka o tamata vinaka na no baka atiwi ko na baka sa mabinako sa nanumati ko na kaya don't worry, that's okay. Ya o ya unakawa the cover nga uno sabwa lewe na kina o ya wa printa ka indua na nongu copy for my record. Merawa ni rawa uraile subataka ke baka utarongi kina me kuni ndua na kaya dalaveo to. Mendonu tiko na karoto so mai kena nongu so matiko yani beroto na sanita. Sasandi na pinaka besar bikim dono biokani na bikan ruwa seti ni ko bise mati sartikna bise mati kuna kena bakaliwe na fomu na itamba na bikan rola ko duruma totoko baka uti bikim ni barong tiku mai binakabali na taro binakabali na tarong tiku mai so na taro o babi binakatal tiku ngai so sa tiku so mitaro tiku na nungutakan ni biang balate so bikim ni na sa so mitaro tiku o ni sa durbono talang me Ameriko sa ngol tiku ko na baka binaka bikim ni na buku ni no ni so mutiko na taro endo na taro ngol tiku mingo bikim do na biokan na buku ni ira na baka leo fomu ratalangan ni baka leo fomu ira na wekandi toke tiku ngo ya Amerika balate ni lebu nanguna endo baka bitu ngabira na tiku na taun taku ke Amerika beira ra ko chumek me bangande karti ko ngo ya Amerika ra baka rongo tiku mingo rauni ra baka leo fomu tapi nomor numa ker se o marika ndo bikim ra o yau nanu mo yau na me bakana tarunguri ena rawani I valuen na okoya rawani apply tako koya na green card ya bakani tunguna chiko mani sa singas ni na system na ngongo sa kina na passport ni information usinga mantanga ni usakila ya usangai klato kango na visa bita chiko mai na diversity ngo ia we au sini rawani rai the kina indua na kena lenga ke bakai na nona passport still valid na tiko talenga ibina ka mena apply takarawa ia men na kai na address mena bita tiko mebre bakabia mena bang takatunga na nona address mai biti ke bakai na numo ko mena listale kila na via u senga ni nataro via na nona senga ni via apply esandola tinga ira ni apply ke bakai via lo mataro era ni taronga sarangai na kena office beleta ni yoko still legal in here sabeli chico elak nga mai bangande o kila ni senga ni dua na kena lenga benak bale kere labo Iyo na bika ua baka reta toka lia baka wili ka oira rao ni ra apply na tigo ya Amerika. Tigo ya Amerika mo nga apply. Iyo lebu tormanda tigo na kau sa eu simber bukan doni mbosota bonto na tua me lako turumba me sa tigo ya Amerika me nga apply. Ke baka nga yo tigo sona kisi o baka me ira film mai ke baka me film form mai viti
koe sa ngai sa feel for muti mai viti ngai lako mai Amerika. Ngai lako mai Amerika sa mai tiko ike ngai sa bola kama no temni interview na ka ngai roni ta ka boko ya. Koe na ngai fail ta nga me oroto mo koe interview tani. Interview away from nanona home country. Kaya ubambo tike baka urana tiko ike na kaya randu sandu ta tiko mai. Yang ni tororo ke baka me sa me tiko ike feel ike me interview ke. O siang ni tororo na tiki na yo ko nga ko mo sa film mai viti. O tiko mai ka ngai lako mai ko ni bisu ta kana puno iko interview ke. Toran tu lako me sa rapola kan tim interview orang ngai lako kata kamera lako le lako tora pun totan talabun re kata ka ir ngai file mika yo musa interview ngai ke orto ngu wal orto interview mai viti. Ero ento uta ka ba sandu ta ka uti. Usaba willi ka sona kisi raba. Siang ni mai viti. O ir tala biasa buru-buru ya sarata ka. Nah, kena boleh besar lagu totok bikin ni nabarang tiku mai sulit tiku 5,5 na undolo na matentu Amerika na visa na lomani yang paking go 2024, 2023, 2024 for 2025. Ya pakai apa matal tak cuka lobo marika na wira pakai leo form na kotobala kucumengo. Era ngai durbo no mena ronon dolo rosanga vulka 5 ba cuka baya pakai bilu tu cuka nembak. Kung ano kinan bikim ni sambi cuka na link bikim ni natarong ti kumai as the link nga ni information about diversity visa program na form mo ko baklewe ni nangai activate na kabahe na kabani sigan ni ko to ba iya bikim raw kere bat ki yon ngol mo bi kere na ken sa baklewe no form online kemni baklewe na form la tiknisi kata boni sangali soli na no form se submit oni awara kasar me boleh kena close wana song se o sile tok ngani sa ngona nga sakilaki ni sa rawa o sambiuta Ia useni awara kasaro yau na ngau na yau na ngau na ngau wasa walewe na kina usa kereido ko yau ni sa kakeve sa andonu Abia tatao to na nungu sa binakata mo sa submit bakau u batra taru chunga isa sa waram beka go sa submit beka me ba chunga iya au manila ka basara mo sa submit nga dan dia na sarapata pantangan no marau kere ni saya ko men nei polo bikim ni atorendo na email me berto awa sa taurendo na ibola na machi na ikawitu ni singa 2007 baletan ko na DB2008 awa apply taka yeah o tia sa lak may beyaw na tikinisinga ya aya nanunggu nduanga na au kalonga takina keba kama senga ni loma binakambeka ko na marama tarana nunggu ibola ya ke wasinga ni tigo iki aya wa na neiro box matautubat na namba yan dua taninga na location o koya na suba o ya unambua iya angkai rato mbeka nga na dispatch may na post office au senra ni beta rato au singa nikla ya vata na mix up ya maningole na isuba na nongu ibola nanga una sangole kina isuba na nongu ibola wa watu nga au singa nikila se usasa ku se senga na kawara kaba wale madangaya o chingaya sa ngiri takiani nungu vale veo koe na maramani India ya ni bia bosa biyau angai tu kuno roto na lupe ngo koe choi bale nakadaka eu kirker ndo sule matanga bibia na namba sa rangiriani o koe sa mani tu kuno koe be au senga sarin tu kuno koe ya chikungo indono no muibola mai bla 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 me vaya senga o koe tu kunanga au kirker raninda rumai sota indono no muibola ngole mai na nungu box o chau au senga ni bia ba matalai takasar mo taronga na ibola mai ve se dava eu sala com bleta ni eu na no meio do nungu bills la da do namak gai la kozala o chau maningole sa sulia serveu na time ole sota pata kai koe na do na clock no basinga lebu no basinga lebu talanga que rau mani eu la conga
au sale isanda beto ko ko au sinikila nyoko nga inda beto kaya usa manitaronga nga na receptionist ika wiarai di Mrs. Primila sanga bango o iko ka iyo o cha nduritani sarama yokoya kira ulululu au sabango nei tukutuku na na lululungo iyo o china au reidi koya es ndendre mai beyau dona kana lebu ni batartaro matiko beyau o cha samani tukuno koya congratulations wasaranga mayang nanungu aba o cha utunani what's that well I have a letter for you au sasolia saranga mai ko beyau ngona ngau ga solia kinoko beyau reida sarana envelope eu vai sara o cha sabola sara ni ungule tapatal mo babi no bina kabeko na lebu nongu mara wele mantanga iya ni ubaka samata kami sayo tini yoti nongu application na kawasan biote iya au sama ni ngole ngai vale au buni takatu na nakawataratu ya au singa ni tuku nei vale singa vandua me ado basara nanga una kitu sale interview kina wasenga ni bareta au kwa ngone ya nesona una enda ndonu na kainda bola enda vale wena na fomu ina kena sale ko mai ko saranga na matai ni kamakamba me congratulations mai kina ventua ngai la kotani tale vaya ya kalonga tani la kondonu chiko buana marama ya lo binaka ya ko ya do sara mi vita do taro batakia sa totoo ka binaka viva kung geti no mo sema no muitala no ya beira nando lomo roti kumbeka sombe kara bakata kilabo erdo kaiti ko senga ngor na scam se na fomu go sana senga tunga so no sa dabato kaya iya ndaba binaka ni sa tukuno mo kona congratulations ro lulu sara sa totoo ka bakotre medo manango o sena no mutok nga na marama ya binaka iyo sa totoka Sini na raw na marami. Yun na, kami nakapagaliw. Totoka. Labo, baka tabi kimundo. Baka matabubali o klani baka ramatsung mga nam dole. Maramanay tabi na bakaliw na yalon din. Nanom mo sa sangat talchuk nga mo nakaba na mundo application. Rosa tutubat sar nga kiker. Lakot ko nga nasa sanga. Iya da babi di nakabi ko kalabo. Nanom mo sa mitoko ni namun dole. Nanom do rukumay Amerika. Baka tabo na ken bamurita rin na ken saya do man bola bikim dola ko. O kito na kona kene ato mani bola ko baka satu kone utu talo ataka ti umailu. Kero angay ni lele warangay saran do kilangan na bulo machi. Na bulo me na nonra ni rasa duru. Kero ayo angay me kilasar tu ko ni sa bulo Oktober ni nando Oktober sando static na processing period. Na Oktober ni yang bakia me ada pernah Oktober bagi tarap. Kay sartu email mai yang kay tutuloy ka na bika na bubakar rin na taptal sa adak. Bal na niruan na numatsing o kiraw ni sa pigtay nga na namba sa ikwasar nga sa ala kwasar nga. Mandita ala na numaya sangkay tigawu mikiru makatataru abuki. Kiru kay tigawu makatataru abuki sangkay nabi bonua ke rutaro kina baka siang ni somi sarati ko may baka todo ko na ni rutaro ni rusa sangan lang may. Beiran na eso sara lakuti may sarati ko ni ke kiru baka tataro may lakuti nga na sunitaro siang sara ni baka todo ko tigo elo na sunitaro. Nukilati ko ni sona kaya siya aliti ko. Sona kaya sona information dono me bekenda runa dakawa sota la steps men dorna taura. Libro tunti yo sakwas rangur. Ya usangeli tigo bu wili. Usangeli tigo bu yo. Oya undo tigo yo na indo na kabo ko undo baka research ta kabo matelle. Usangeli baka wili ka baka matelle na base steps na baka todo ko muta kabo usangeli reki na uy siya. Duan din na bisa watan ikamba mendan na lakoba. Men kaya daw mandan yo li submit ta kanu mu DS260. Pati kina no mu muli kila na bika o baka takabutigo.
Ikia simperan ni kiru filta na DS260 o sa tukuna sa kiru bitaloti ki bali o sa tukuna sa rabi ko. Kaya mania to na ngauna. Musa na yato kini Amerika. Na matay ni ka taon na takabo nung talabon doon ng Facebook group nang bite kete kina information kete o sa kila yang baleta na lakom yung. Baleta kaya baka mendo tali mangay pikta kaya nangono may muri. May ko tali ngay baka tatarabu ko may sala ko ngami ko na no group. Musa sulia kete ni bira information. Kaya na kaya na filter kina form na bika kaya sa kitu apa kaya to kina. Ang kay yo na form we ako esang na kaya na due date. Kaya so iti ko non rabata taro na DS260. Ako esang sa kaya due date. Nang kaya due date sa ko na kaya ako to na bagi tarap ni sa uti kana processing period. Bate ke na ileu tal nga rando na numa. Ni mesa torang na nyuko na result na bulo minggu. Mesa sanga wato tolo DS260 mesa submitted. Yo na proses ngo menda kila ako esang ni first come first serve. Eba ka Italia sarra ke na totolo ni no musubmit ta kana DS260. Porto na proses ya na muriang ko na case number. Na no case number na case number it na tikubuya ni na baka taki maiviti na no case number ke baka yuko sapik taki na mina bengu na tiko na 2024 OC sangay vida na 0 sangay litiko no number. Kana na no case number ko chiko sa remove. So na interview na kake they will go according to the case numbers. Italia sar na totolo no filter na DS260. Ko baka se filter kya na Kongo ni sa filter online sigo. Ile busangkan do tolong rasa mita ka utsa and then life happens. So na visa na address. So mbaka itu na no lista lenga. So talimba ka nangon ya sudu. Kasi ni kila tu ya ayo. Kaya baka usa submit ka uto yuko na bulating omi submit ka tolong mu DS260 kan visa lomya. Tu tanreto kana no mundo request ka. Yuko na sinroni edit nga baka yuko na no application. Yuko mo na ona email tale virtu na ona email mai virtu na kanggo ike virtu na NVC ke virtu sa nanggay unlock ta kay na no DS. Kaya ondo advice ta kina. Kukuha ni baka totolo ta kana no mo submit ta kana DS260. Di ka ba dua, baka rua, baka tolo. Whatsa kadi ba tale mendo may reda. Endo on robi ke levena no mo ni vale se check ta ka na information di sandon ngay war ka to ke baka no mo case number chuko wanan dua ke norunan raw bebe na kam bitok na chulay ke baka me chuko no mo case number may wana yo torre ke baka me li chuko no mo case number no turun limunan raw lako taki por no torro to may war ka to mo ngel submit ta kan di siapa wala tam mo fekta ta ka ke baka manila ko la ko visa undo na no mo personal information Error na no mobiso ta kay kya ni se tandola tiko ni ngon ngay click ta na sign and submit. Sarto lo kata kasarang ko na application. Kaya na form na DS260. Mendondo kun yung makatotolo ta kana nonda. Ni ngono sa taragi no result. Tamo to maru ta ka to manta. Wala ta na form ya. Ona raro gitu. Ona sana isa taramo ko no result na beto ko man dito man no maru ta to nyo sa dig. Nyo sa nyo tarangan ni ko sabi feel ni ko. Natotolo ta ni kinado may ko na muso. Sabi do toro sarto ko maluang gali submit. Reto nga no case number. Italia ko ya undo kay tigo. Ko ising ni first come first serve. Ko na baka to nga no case number. Italia sar tarangan ni ko na result lo submit ni ko. No mo nang betsu no runondol. Iko nang gali interview tinga nang bagian tarap. Oh, benar balik besar lah boy. Bikin ni na barang cukup mai, cukup na registration form. Kau yang nandola cukup na kapan yo kutoba USA date. Songon na kawal ni November na step 1. Ngono sanding te kina na ga musangay ngol mikin na no form ko na DS260. Ko ba madal ta cukup ya o labo marika ko ya kuno kerleani ni alin dua laki koto may na puesto besi lulu ba na maraw at kuno ngolabo tor to mananga mo ko to ko siremo mamaraw to me ado manangono sa nang talabo kina manguno brando na penadol December nyo baklewen na form se baka blamo
Sadina, vinaka. É, vi que menina barra contigo mai, que vai casar sol menina não muni namba seu nindi que tá aqui, quando não não musa com a ganha, Kambimbi moni vosota chico, me chico vi que menina ela vosso, que vai kau ni turanga ni maram do masu, a ngono binak seranga ni masu no né, mera ni matata kasisi vinaka na no matini beni, dia usava que levena na no fomo, ia tona lande sereningo, é na ulutanga ni lavo. O klani bunga bikenda na ito kera bakarongo tingmengo então na ulu tangan bimbisar ngango bikembro na biokani ni sa baklewe na fomu chiko talengan nang gerengere rombo bata chiko ona toronya rona nonto bulangi ro baka gaba kina itubu bakela satu matandra na sauni passport na sauni tamba na medical sangela ko bata na sauni matanga ni fomu itu ngara kena fomu na kena isau sangai multiply by na liuningone kere roni wase matanga mai na tubu da bombite na no baka rauni bula baka labo mando dengu bakina na tubu sati ko matamuni ena bukuni sende laba mai vinaka Dr. T na tambana ni lavo do renre to kana kena nonda sangai ya ena tiko rawana nonda lalawataka indua naka ni mbera matanga ni adomai na kena sana process taki yana kama ya wada kaba ya Dr. T ya wasaba warautunga mai ndua nanga una balagu kani watu kuna vitu na yambaki ya nongu sasanga tiko nga au na kaji nga ndua nanga una au na rawata na tikinango ewa andua sara nungu farm awalera kaba isawani utendalo kake vya tekina na weleti na pineapple na ndalo matulundol na nungu ndalo o chia umai dua tale nungu business lele wale nga tambana ni hani aya na nungu kaba tiko ngaya baleta na lalawa na dingi asati ko bia watake na nungu lori nakabati ko iso na cutting lalai so na job lalai mira waliti ngati na sende ungai walu tumatoka wa malu ai na nungu account ndo ya sara mo leilo na nungu insurance au loan wango au roni sau malesu se usenga ena bata usaranga via o ke baka usenga ni sau malet ken bala usana senga tali lendre batan chiko kina nongunduka e vai ati kona nongu banditora na kambaleta na kausa lalawataka usamani ndau dakabatoko ngavaya me bakaniti ko nga na nongu bank account au lako tale na dua tale na tambana lendre tambana nungu account nambange ulendre tale mo loan me baka chiko ngana soft loan kaya wa ndo dakabati ko ngayau mirawani bill chiko ngakina na nungu account nambange nungu ilavo menani rawani rawakina ko na akau na sotaba na ngau na sana lako maikina na sasumi ko na medical ko na police clearance ko na photos dai ba osibiti ko ke bakasi nga naluwe mo bia mama tatok yango lebu nangone na lakokina na isau ni ndua mandanga sambau wasara tok ngaya na ni bubale lakoti ko na bubale da sana raida ngai ka na ilabo ina vinakati ya saranga na sona ka wa ndau da ka ba se ni lutu valabe ya wendu naka sona ngauna usa wakilai na nungu i tiko na me ke to bulanga ba me vero rongana nei to bula bakaro to santo bata taro na lubengo ai mami sa senga ni boli mai na kenda to senga tiko ni kila na kawo vakara tiko gosa ka very challenging biao na kawada kabati kongo lebu sarana vei tuba kinrenre ustava i au senga ngani bina kata mo felikina baleta ngone ani usatrana matai ni bola ia au sanga wili kavango ni tuni vango
Ya ungo undi ni taki ia singa ni garanti taki be ya una visa. Ya indo na kaya. O kati ko yo wawa manda vitali sem do na kaya. Au sa lako mandangana wa kabailabu me bil taki mandangana nungu account. Ang kasi nikilang sa tukuningona ni bola ko watraya menang kay kouta bata nungule interview sa tukuni maikina na fomu kele ko na vale wena nakakeve ya awasenga ni i watara tutuki na warakawa sarangai na nungu mangosa ke merawa dinanga na kawana makikina. Sebenarnya kebenaran kembali besar ker lele besar ngan korawa paka bini bina ketiko main na osi bini ado main na ulutangan ni lapo sa baka lebe na form sa raw kita mena kaya sa gangan rebi mitiko na kena ingila melako batitiko na kembali besar ker no mo se main no mitala no labo rin mo se ma wasi tal ngamay na no mitala no na nom ro baka raw bat kino mundo le na nom tumbo mai na buku ni ulutangan ni lapo. Sebenarnya okiro unang sanggai yo kau tuan tu okiro amberati ko nyorupo bakaro na ambagya ngai okoto okiro ngai kila ni sa duruti ko na nungu application sa duruti ko nungu application na mate tonduan ni ka na kau bakareda ni ngona sala ko mikin sembere manda ni ulireda na form na distus kena tava muna takapatara na mate tonduan ni kau bakareda na endona kamba ko na soma sisia. May bakarede au le baka wili kau sangkai vida tinga na madao ni ngona kiru tarakena ni result ya. Sa kiru kila vida kete na ilabu me kiru na kata. Sa tiuke ni rongon ni leo yang bagin 2-3 na ngona itu letul. Nabi fees to ko itu kuno mai sana multiply by 3 baletan na orto na ngone le lai sangkai sudu bulan 2 me dobi ko ngai sar. Flat kete bukan 2 na ni fee na katu le sibunga nangon lele wana police clearance ni irangan yang begitu kau nolok tak una me wana ngona ngai anggai tiga buya sa ke ruti ke butu wana seranga ke ani rubat jangan ni ke runge warra ka misali fil tegi na form na nabi kake ngai tiga buya na ru kata kau tahu misalnya kau ni tuna di cukup main tonon na bisnis si money lending siang sarani me keru tinga keru banga takatiko laku tiko na kona ngona sa keru tarakin ya sangga keru bitika na kena tubo mesa sa tinga na principal sa si ngana interest mesa wawar ka tu ni tu kan interview le utala ka keru takapa ya wan do bi tamba tiko mo bit kai nangone sa ko to botiga mesa bola ka tiko mesa laku tiko na proses kai sa ureda tiko no case na ureda tiko na ni tu case na tua biar nambah ronan rauti nggak bakal sa lako sarana nunggu nabi kau bawa wili kamu sa torong kalkulis itu na interview tinga na biar Februari se Maci na bula yang bakatara sa ko to butiga angkai kalau nggak tani na nunggu ditambah sangkai biar napa kamu angkai lako atau main nang sartingan na yang bawa ko to na yang bendisi yang banyak bagya Ela boke deni bitamba na kake takabuke au sangai kerumbi tati ko mesa edap tinga ma mesa boroti yang bagita langaya la ko dikin ebiti na ralu mitong au princess Philip artu angai haya tege hotel kamu lebih tambakin na vi kake na baka mau batiken na la ko ni princess ya sangai kake na keruta ka baka rusa ngai bitati ko lo mani rusasi butakati umai ni takabang ko na buli-buli na bikanda bakator sa buli ngai lu na kana kakana ni rongan eleo na bikake kero sa sanga tonga mai misi biti ko mai ni kero sa na unto lu so miti ko na iyo ni lako na medical na one ai banan roli mo sanga bulu ton tamat itu leo tul na police clearance ke le rua don ronon na interview e bia bitunan raw walu sanga bulu ton tamat itu letul. Sa keru kalkulita kede moya. Ta roro serang amis ber amis ya uti ko may sa. Nangon nga ngay kosan do bakasal at sila tong na bakasal. Ningon nga sa taragyan no mo result no sa tobi ko. Sa ti sartingan.
Kuni wara kami sali la kami no mulia ta mo sali interview. Bal to rotu na ka wakiru arida. Rotu endo patangan nang ortu na iko siang asaran ni somo tendo na ka. Endo patangan nang ortu kay bom tegi ko pategi. Mm. Endo patangan nang ono mo ta kabikin ng police clearance. Taka no medical. Sa sumatala no interview. Ortu bia bisi biting apa nonton mata. O medical watiki police clearance meruta kapat. Lewati ngan nonton mata mo sa interview. Na ngona kede among le sangai kya mo somirtu kede na kona fiko sa tukun tingin niya. Sa liwoti talaga na interview. Yo, sa liwoti man na interview sa kiro somutia. O sangga merita taliu mo rin ito katali. Do talaga na kamo so. If ya tulan raw tali tumba kan runan raw 5 bulan ba kan labu ni Amerika. Kaya ko na no mo na green card na iso ni green card process. Simperan yo bium no biti mai mola ko mai iko mo sana somo rotel nga mai ni lawa. Sangkay wodi ti umanda nga mi interview. Sangkay mo rita tal na kero ni sinin do itu ko na kero ni kero sa wodi mi interview sa lawa kedi kanila kerong kami so tawatal na fia. Sangkay mi lako talikan do talikan kana sacrifice lelenga yo sa kero rating nga mai na lako mi Amerika. Misan talo nga mai nakanga kero sa ka rawata raw mi sa lako nga mai. So kasan to biran nanto follow tegi itu santo tukun rosar tengah bir. Mana numati ko ni sa leoti no interview. Iti ko talendo tala fi ko ni. Dengan ni sa tarangan mo bisa. Bisa iko. Iti ko tala no ko na fi mo na le soma. Mata kay mata kata tegi ko tiwo. Nanum pondo no buka. Iko na sinron ni to ara ka tu kambalabu. Beleta ke kanu andreta kambalabu lihat ko no ko to sa expire. Kaya kaya siya nga, simbiran niyo liya expire na ko to ba? Kaya examen lang kung kaya expire ko so na nung medical. Nung medical, ono tinga na bulan na kaya ng bulan. Simbiran nila mati na ono na bulan nung medical, ko masamputi kaya Amerika. Kaya may saan nandula ko tiga, liw ni saan nandurong matal ito nga bangko, saan da... Abunta. Iyo. Na atomiki, onang gami so tapo na buwan. Ito nga na sacrifice lilisa. Dia nasar. Hindi na todo. Kaya hindi na sarang kami. Nakabalip sa labo. Ni kutuwa na tsumay na wako ka ni labo. Sa mundo to ka ni wili-wili liwe. Iya, may baka nga nakaw sa tuko naman niya. It's a sacrifice. Wala mo talaga nga nakina po sa mapiritan niya na sila. It's an investment. It's an investment. Na ilabo sulit kaya, it's for you and your family, your grandchildren and your grandchildren to come. So kakita nga po sota, kaya baka sa nomi tubo-tubo ya, na nomi keretiko, vitu na yambaki. Na nona sa sanga bulimay, sa may rawa, sa may ranadi tungo, kay Amerika na maramaliungo. Nakabaliw sarvi kim ron na wekangu, na nomun rosuleto na nomun rongo na mito bital no ni kuya. Sebarangan mi dam nito bitalan no, donga ne ucho chinitaro, na buku nin rosaya ko may Amerika. Balata na nongu bital no tiko na nongu bata-bata na bital sing sauti, elebra tarchuk may. Sanda solmena pepa sanda lako ya ni Amerika, o dinga solera mo bale. Wakata pa na mo daka-daka. Daka pa na kita ngo. Kero ni pamadala mo tumikina kay ngoli pilabo. Natapa no mitubo-tubo kere nindo sa ngoli may Amerika. Rangan nyo unmute nga nung maram. Pinaka dagdati o yaw na ambera ni ngole may yaw asabi ko sa kimay Amerika na kena waraw takina nito bale. Siya ni binakata mo turu talibindua. Isa na po sa nga kinanayla po. Kaya kao babaraw ba binaka. Daw binaka ni Chico Irnawe Kanda. And then daw yang atubay railiw. Nangaw na rati ko kinaike. Doon na kaya nga era tubaraw. Merabu ki Kenda. Sarang nga nakaya do biyaw. Wa kere-kere nga may. Doon nga nanunggu bubale. Mere kerawangan ni iray din doon na nito bali may piroronga kito na merawangan ni kito sa saumati ko nang nakito la ko yan kina amani nakabayaw ko ya sabante takaya ni beyaw ni sa tiko na vale au sa sauma
O tia ke rau mani ngole mai wata ke koe na lubengu. Ke rau tito singa di sa ngole kede mai. O ia unga usa kau tiko ya mai na nungu ngone leo ambaleta ni asabo ole katiko ni ambakirusu kandua. Ya na kawale kataka. Baleta ni tuku ni tiko. Ko era sa ambakirusu kandua sana senga ni rau. Nira salabata ke keiman. Ia naka ya menasinga saranga ke rau bondo mai kina. Ia masambera mandanga ya Dr. T. Na nero bondo a kontaki. Veiranga na travel agent. Sa tura watu. Masabole kang awola wala nga me kena singa vake mo sa lei sauma. Gai tuno koya ni go. Claro, ndo bosa bakam kami so na travel agent go na kanambula veiko. Kito na silekina the good discount. Iyo wa senga ni ya la kumai na loma ni bebo sa kingo baleta ko na tamatango ala kusarangaya ni tiko rawa bekilai wata ke tamando tomongone ale zaka kina sona bosa kami da ya dosara me saba ungeti veia me ula ko ya ni na kena mataka ya me kena kabisaranga me kero sala ko mai nandi me kero mai bondo gai senga tuna nero tikite va ulu baletaki na kakeve baletia na nero tikite tuno ngauro toni na vaka ia sala ko tiko na ngauna mai suba me kero bondo I nandi gai vinaka ni tiko na nongu vekilai au sa mani kerea me solia mayoko na ilabo ko ya mayalia via angai ado me buke yau au amaro takaya ke rau manilako ke koe na lubengu go e au sa kaututuki na nongu envelope ko asil takitu ne usana le solia veroto na tambana ni Homeland Security Border Protection vanua ya usa na au asulia kina tukuni nga me dhuru ya ni koe na bakirosa lukandua ngo ni bera na midnight Iyo, kelanga ila wa Amerika enta sana ba murianga iya. Uke ya wasana no masarangani kirau sasinga ni lako. Na singa ya ndina ni sa tiko ba sa tiko na ngauna mo meketo na ngole kina ya nga na tikini singa wasana no ma meketo sa ngole kina. Baleta na bibo sa kita kini bale sa rawatu. Senra ni kirau me basalaita le na itu batu ba. Usama ni kerau ngole papai chinani kerau ngai ngole I Petaluma menero ngole a Dr. T kerau sala ngole sala tungai lo menero vale sa senga tale na tuki sa kerau nga me toke ni vale ya endo na kabi na kasara au ada kaba au kilani kaba buku ya via mo ada kaba na nongu kerei ko saranga na wekang na nongu loma ni vale me ala kaba ya veia Italia unga so mi muri ia asenga ni ala kaba ya koya hatu kuna senga o iko ando yanga tu veia iliu ia satu rungano ni matangu na lebo na nonda solia na nonda loloma be na tamata kesi ndo na singa erna yanga ia sa mayanga sa rokoya veia ia na nongo atiko ike iliu na nongo lakumai asa mai dakarawatu na nongo social security ia na social security ya avolai tiko imuri o senra ni dakavaka baleta ya wala ko ngamai bangande ia awasa mkera usama ni la ko ina social security kera ko tiko kina na ko na passport ko sa tukitumai ina Homeland ni kaniboda ya me sali bandi nandina tiko baten seberani ni turi na green card seberani tarain do na card ID mandanga senga au sangai keraula ko na social security sala ko salei terong au satu kun sala beruto o ya ungo masandu na nongo social security ya wabi ri ko balilai e dava na bu na motu kuna kina ni o ya o klase ni tondo no me tiko nongo social security angai to no koro to oi ko klase ko na namba pasara iyo o ya klase ko na namba sama ni solia na nongo namba sama ni roto bisa utakana status ya ko na
na dava kwa me senga na you're not permitted to work ya sabe so ya me sa ya saranga ma usa te ke buda ka kia me rawani o kirau mai bula toka kina waka vai vetinani ia babini vinaka berana vevekani ke nungu friends erando basic mai rakauta mai nakakana rakauta mai nakanga era rauni kauta mai era sa babini vinaka takina tikina ya ko ya buke kira usar valebu au amani teke buki na nungu daka nimbera na nungu lei tose na nungu boli wanasi Sebenarnya, na wale besar kere toto baka woti na muso mo mena taro ya labo ro talanga nyuso mo talanga mena taro batanay na namundo saya do may Amerika na tabo na namundo itubo-tubo na namundo sasanga ni daka-daka kenapa. Kero wa kalunga tatalangani antono ni tokai ni o ni tona sa tiko boleh ni ke kay rosa bita lo tiko me to tiko bus rame nang una tiko bukinan ni to ni ruwa tiko mana ni sa duru tiko na nunggu pikte itu nunggu application sa tiko buro bita lo tiko ro membaletan itu lako-lako mai keruang kay bakarung wali tiko mai duana tatalilay yo ni tona tiko yeli runga le mikina sanggai mai pikte kini tu na ikia o non itu kan sa reda sa ramai dona buna mikir rumiti ko kina na kia na mai bangkare na bali bisa lako nga mai awa sanggai reda talangan dona buna ya ni sanda duru nga mai ni sa duru mai Amerika karo ni rilis ta ko FNPF na numui lam nakaya sa kero kita kap na singa kero ya mikina na ni stampa tekin na passport kerua yo simber ni kerua ngole mai kerua sa ngole ro FNPF ali fil ta gitu na form ali fil ta gitu na sali fil ta gitu na form na kakeda asangai sulit ngin windu ibiti mengon nga mitu ni kina na passport dike menga wako na kini tamba li print tagi sangge li submit tagi batana form yorto na li reda nga orto ya na form ya sa release men FNPF ko yang mi buki kerusar bakali wiki na may bangkarwal ke cuko talanga na credit system lebu na panuan dan inta lokai inta lebang rawali irra be taronga mo no credit wate kina no rent history yo kerua ngole mai keru me to bakal lay ni na bali o tia na ngone keru sati ko bang rawali kina keru la ko mai sa keru tu kuna serangani keru singel ko bumi siang ati kona siang na credit siang na rent history asangay ando talangano nana lilay yo nito nana chiko ko ando na apartment complex usit chiko saranga kino ko ya chiko iki ko sangay kirwa sagela ko may gamin do dal tiko ni apartment ni Gobernador to tikin ko ako kunanya nito ako may na bangkarabal na ibibu kisar bakal libo na ilabon ni FNPF talang mai ko keruntu untuk bakasala tagir tal to kan sabur lo ko mai ke baka o bin kata mo sa me bukai ko no me FNPF ni simber lo mai fil ta rota kan form bito to kai bali no saya to miki ngai me fil tagi form ti ko santo na kata kali una ngai baka form tal ti gani na utali baka uli sumai mo sa fil ta kata ngai ni sen ta rotu bito to eli warang ngai duang ngai li lodge ta kan ya eroro sarana may tiguyo. Di ba kaya nga nabi ka tudo ko na atig-tiguan na siya ni karoro to. Pero may tiguan ni ru lakumay na ni ru apad manike. May ndoto ka na mitiris. Yo, ay na ka napad manike ra fully furnished to ka na nabalikur man nga. To yan na yan ni sanga nabi ka tudo. Ndoto ka na mitiris, ndoto ka na TV. Ba na itik-tiguan. Siya nga nisang talaw nga may Amerika sa bikakede sa satu. Tiga to ka ba ya? Yo, mula roro sar. Mula roro ni tamiri ta bika mi waktu tu bata gina non tumbula mi. Bika entala ko turu na bika na santala ko turu mi biti entala ko ko sami roro sar. Nanti kuna keren renre. Yo, oke tante bina katame. Ko sa na bika na kunte na rumiti ko. Ba na kana
na FNPF nga buki kirusar. Pati kina kata lang ike. Kiruala ko may kiruala kalungan sa kiruala ko may kay Santa Rosa. Kiruala mi tu lele kiruala ko may Santa Rosa nga may redike ni na network ni Fijian community tu ke satu ko binaksar nga na kata ni ke. La ko nga may sabi talo yo dona rona biutin ro singi mo ko ken dona kata sala ko sarana ken vitalo. Sa waktu ba sa kami tu ni bati ko ba rosa na bulan ni bi mo luai na bi kata tu ke. Kena magarin na kata. Satunya may kung misali kata ni kir. Ibu buke sarap kali na community na Fijian community. Terus apa ni ro. Yung na itoka ni kiro may sotawa rebi buke sara na kena baka ate kena lo ni vale. Na kena may tayo buti ko na tiyo. Yo. Sabi na bali ulo po hindi na sara and then staba na rin tiki bu baka sabang matalta ka chika ulo po bikim ni na barong may doto nga na metiresi do bang na tebelikan sa to na ayaya ni kanin na bal ni kurwe do babi bina katalaga baka sa to ne o kere era tu ir na wekanda ya Amerika bikim ni na wekanda Amerika ni barong ti kumay na kabila ni kuwa sangol chika na baka binak bikim ni kersar nando binan numi nando loloma nando sulia na yada mera ngolen mera takadaka na bisiko na yalo ni bika witaki baka ituke isetti ko binaksar hindi na ni bunga berna sama itu Amerika sa baka yang baki iya na yalo ni loloma kena bika witaki isetti ko binaksar binak bali besar bikim do na wekango na nundo bitalo no momona rong binaka rong re da may rongo da tiko na singo binaka ni ko na sulit tala ni bi communicator kiti ko talambekan do na apa sambekan ni bakan re undi binaka tambek mo ni wasebir na barong tiko mai nangai tiniti ko labo marika na nanto vital no ni ko kere ya binaka Dr. T we communicate sara na we kani oni sa apply uti oni sa tarambe kana yimata ni bola na nungu beban retingaya ni kunial lilai ni rakabati ni rakabasar babinaka na kena mangosa keve ni kai ngadrebi ni mbera na interview se na fomu be me vale weni babinaka ni kuni watu tolo taka baleta keva ka ngondi na nomoni dingi dondo nomoni wata war babinaka na veka na forms ne na baka mai veke mni ni sa kuwa manda ni politaka indonaka na nomoni tiko se na nomoni motoka se na nomoni job moni sa resign sa kuwa manda ya baleta ngo sangai mata inga ni kamba nguri na senga ni savande takikina na ni sana solibei ko na visa ona lako mandanga na interview esa senga ngani vande takia moni na numatiko it's a long process ni wili katiko nga babinaka na ni na instruction ni nakangai bimbi na document koyo ni nakauta ina interview no kilasaranga nyo sa approve takasaranga iko ni sa kaungo ina na interview na nomo document kema ni sa solitale mai endua na refusal letter seni kene mbale ani sana senga ni roto asesta ki kotale senga le ando soli wale nga mayana kena bamuritale me additional documents in the additional documents roto reida or ibato nga be roto na ka roto reida iseni bato weekend menda sana numa enda sakautango sana ndali idrukina na interview senga enda sa yanga na nungu ubia bailo kangata kikemuni ni kauta na kena levu na kena binaka na ibola mai na lotu na ibola mai beiso na onibe kila era tu era vai tutuli levu era kila ikemuni binaka rea me support takatiko na nomani
baleta tiko na interview na le takambo ke wakasas avina katimai ni lako nga na refusal letter ya ni kautan ni le takatale na additional documents ndina ni na vian renre toka ia sanga na rawatinga na tikina ya baleta ni ngo induan na kambimbi beiko na nomu vina kata mo sanga taka na nomu mbula mo ngole mai I Amerika. Sebenarnya bali besar keren na nomu bosa di biba kal gangataki lele besar era bagarong tunggu lele besar me bono levo era saya mati ko may neka bina kaniko do mbulasia na saya mati ko may lambasa radin tal mer bulsa sova va bina mbula tal nga be na marama nimbua miau sambula rechu pilir lulu na marama sa lakin do mo sartu na bono toka o saya ganga nakabali besar na saya mati ko may bikim do na saya mati ko may sabu-sabu lambasa bakatengaki na nabuno baka nambawal. Labo marika sol tal chungo bi ko na ngauna ke chuko talebol na kwao biasa. Karena matingan ni kau do bakan reta. Baka sa wasi tigilo kir. Vitu na yung bagian na sasanga to. Na filta to na fum. Ondo bakan reta talanga biran na kurang do baka murio to kana nunggu page na Facebook. Kaya baka samba ni siya nga apply tali. Ndote ni mesau mina no mo apply ti. Bisu tangan na kemo itamba. Kwa nga ko ni bangata kana itamba sa bangata ka uti. Wa bangata ka telempo ngo. Apply to nga o wasi to ko kire ni bitu na baki. Ito ni to na tal nga lima na baki tal nga na apply to mo. Lima na baki na apply sangge me yado ni sa minding tak. Liya bue rasa ratungo sar apply baka bitu bat. Kita meri to ngoken dan ni sar lako meri. Iyo sa baka yang bagi to may na apply. Esura kalungata. Ni apply nga bakan dua sar duru. Iyo ke baka sa apply ngai siangan ni duru na no application. To boleh tali. To boleh tinga anang ngai ndong anang ona ngai klik may na keni karua ando na proses ngo na form 6 pass yang andre wikin. Ando kele tinga na form 6 pass ne mera dur mekin no sala interview na no main qualification criteria nga no dur me America na form 6 pass through green card. Yo etiko talento na sala na work experience. Na work experience me 2 years work experience but it's just not any work experience. Na taka America grade gitu. Itu na kana bi grade. Ra grade gitu. Yo na taka yuko mo 2 years experience making na betiko ban 7.0 lakotaki na kana grading. 7.0 lakotaki na kana grading. Itu kan website ko rinere kina. Iyo ele warando taro talti umivia wae pasi na form 6 ngai sianga nungu job qualification ngai sianga nungu job experience. Kaya baka os pasi na form 6 you don't have to worry about your job experience. Job experience la ko nga be ir ko sianga ni pasi ta kana no kumon ir sarana ga no qualification men na job experience 2 years experience when taka grade na 7.0 and above. Na bika watike na kuya na qualification criteria do talana ka undo wasia bakale bunang interview do mato weekend na kayo na pakay tiyato yor to tarong yung nga may do na taro bin do na na yes or no yes or no total no le kerto to ko na morto have you been to America before kaya kasi nga tun nga no kasi nga ni tukon na no gay no but I've been to Australia I was there for 3 months siya nga orto sinifikala garaw na ndio manili tukuna baka to taga sona kaya sindo don mo tukuna ngayon liluti ka untuk tukuna baka liwer na santo rando message may yo sa paruli interview natapa no mo advice no don advice sar konto sulia so mga taro kuna baka tiya taro tarong nga may kaya baka sa tutuna may have you been to the USA before kaya no kota na litukuna no muli sumayin to talapon mo orto sinifikala namu ilako nga o tugun ni ko tali Batike na nabika keda na nomu itisan nga ni sa lakotiko yo sa duru nga baka songko na batake de baka na nomu documentation baka ruta gi ko baka ilabo nabika todo kaya sa tiko nga be ko na form 6 pass
tigo biko na job experience na 2 years 2 years job experience in work experience that is graded 7.0 and above. Continue with application. Na untuk tukuna talanga viran na do baka muriau. Kia baka okila. Ni sianga ni pasi na fomono. Sianga talanga ni tigo biko na job experience ya. Na nunggu baka salang ayau yo ngai no mo yuko na dingin. Na nunggu baka salang ayau. Kuni don't waste your money. Tapi na kami sa kuanga. Dia lako nanggai baka lusia wala nga na untul. Balik nyo sa kilaro ni satu ko sa kiliroti wana sianga ni rawana. Kia baka enroll apply. Kia baka enroll apply. O robiotini nrongai apply. Nrongai pick tagi rorua. So na kisi rala ko tiko may pick tagi rorua. Na baka salir kento taro baka salamay. Nata may kiruta ka. Na kanga untuk baka salakina. Ko nga pasi na fomo na bikin raw. Main applicant. Beta ka may pamura na application. True. Eva kaya Manila ko lakon rupa si ruru na fomo. Bukan rupa si ruru na fomo untuk tuko na biran raw re o di nga case number lele bikin raw. But to kaya there's a high chance of being interviewed. Dan bakin ko na interview na number ni na case number yato sar na panundul ibiti. Na interview ang sa cut off ko so na runondul liman raw baka. Kaya ke baka on ru level ruan ru pik tek ruro kaya nga case number lele ndundua. Misata ka misa minapilkan. Kaya na na baka sala na bikaw nanu mamutukuna pati kena bika baka ilaw ni gitig bukan num application. Sa tigo wada num save nanu mutakaw to na sacrifice na investment. Darato na investment binaka. Yo saya dong ambil ko yuko na lubyo mo na nung kawe ngono kaya memori. Sarna may total nga nung kamera. Sabi ko kaya. Isa, labora ni wasi tal tambay na mo Facebook group lebo sar tarang chikumay. Facebook group na Green Card Coaching Fiji. Coaching Fiji. Private group juga. Green Card Coaching Fiji. Coaching group. Request durung ngayani. Kausa nang gaya prutakan na no. Green Card Coaching. Green Card Coaching Fiji. Iyo. Cik terang alam na Fiji Green Iyo. Card Coaching Fiji. Iyo, siya group. Oh, siya na group Green Card Coaching Fiji. Okay. Ya, bikin na barang cukumay ayan na Facebook page. Dara ka na bibital nga na Facebook page ni Labo. Meradur tal nga yan uira who are taking it seriously kuera torban bimbi. Siapa ta Labo? Liburan do dureni. Esa ira rebeli buli dan na bika itu guniti. Yo. Sangka itu libu tal nga na bika rantu. Siya taka ini na grup ya untuk post taka tigo kina na bi update todo. Kaya sa libu na tamata repost ra siya taka na video ngo siya taka mo. Sana limbulutan na important notes kuara tigo kina. Kinto alakan liwili sa sin liwili ko kana nuda sa rel to ko na matagal video ra siya gitu na. Kaya mo na bika to. Kaya ko sa private tagi na grup. Naka. Saya reda kumpelata na ngauna talaga soliti ko labo kambimbina no ngauna ni solito no ngauna ni bebuke okla labo ke musike mamitiko na barong chuka ni na kabinanga ni kuwa daba binaka na nomu yala nakwa na musolito no ngauna pa kambimbita nga binom dolay na nomu solito no ngauna na yala ni bebuke me baka sa tukun talaga mokere na leo na bibuke talaga virto roba bitinani radhambe yani na itokani radhambe na bubale ukla na bi tikini ngauna ya dara siaka ni ngule da brawa na bibuke na lomba baka talaga kina na yaya ni bale ko ndo bolinga na meteresi ukla labo na ngauna ya na siaka baka ndo ni ngule da na itik non itik tikibu ken balbal na bukir tal na murimay na murimay sana bebe nakalaksar may nandun na meteresa na bebe toka si sa tokong baka sa na sofa sana tokong baka doon na TV na lomo ni bale sana to sarchi ko na yalo ni bebuke isa babi ni nakasar baka lebo ikim doon na nungguweka
tamani baka bini pinakaliw sa ngoli tumingo nongo page ano kay kiriki mun raw mun ro kay lista likina mun ro laki reda kay sora baka bini pinakati ko mai so na biwekani na weka may namosi na weka may bano levu may te levu era ngoli tumingo na baka bini pinakana no mun ro pe wasiti ko nambong pinakani ko simertal ni dava kere total account ni bitukuna. Ia via tukuna nga babina binaksal nga Dr. T na visreti na nomni bata-bata na vital no binaka na nanrabu kay tungaw ira na wekanda era ngole mai. Me baka nga sa tukuna ya uma wekem ni na sa nomni dingin muni adamai. Keva kai senga mandanga na sponsorship letter na rawani kiringa o irna we kamuni ratu ikemi tu ala ngaya ni naibola me support takawaliti ko ngana no muni ngole na interview keto sa wanu nu tuyani na sona be interview sa na takawaliti ngango beach we kemni mai witi ni kone yalelai. Iya, ni mas nga valib. Nangay rongo nga nung tamas. Iya, na valib sala. Sabi na ko, nagvalib kere, labo, datalo ko bewasa ni Berni sa may song na nandoto bitalano sa totokan din. Untuk tukuna dalsinga, untuk tukuna chiku verana ndo bamureti kuna application. Ngono sa apply kina. Irua ndo iti pampamba ndo iti taki. O pampamba mo sa ambito ng application. Kaya lako talaga ano mo application nilo malang na kaya mo so lagi tiko na ano mo sa apply. Sabi kaya kita saray o kapatiko patiki na nunggu grup yang dola tu kaya baka wangan raba na bibuke sabi kaya kita binakata me na so minum taro yo kaya baka usang wali man nunggu grup na ilew na taro tiko ngo review ko na kaya na sunit taro sa ambi oditigin. Belete sa vida bata na tamata sa lako do rumo iti may na prosesya. Na grupo ya o baka wili ka to kami ato minggo. Sabi ya bola ka tunin doon na individual visas na tamata sa tungo Amerika ko ra do rumo na grupo. So na taro iti ko minggo review ko niyo apply iti ko may. Sa so mi oti iti ko ilomya. Mongay scroll sumbunga, mongay baka rida sumbo na sunitaro. Balte lili busa sa tungo Amerika na ngono ko ara do rumo na grupo. Raso ara kimi mingin do sota. Tahu ni sarang kento kadimai randu kadimai usini turi raw sarang kento mo ewa komureto mo ino grupo sa sakit wala ko mingo ko bita randa si randu message mai randu ba ko to minakan ritamba yo ka baka kay ngwale mai na grupo na sunitaro kaya satu kin habi ko mbaka pinaksar ba libu na numuni may baka numuni baka tara may kero wasiana ni rutal no na ni kuano numuni wata pinaksar ba Sabi naka mundo baka nakanakasarabi ko kalabo nakabalib sara na namu solito na namu ngauna mito may bilang ko akin na ngwala ni kuwa baka nakanakatala baka binibinaka kere nakabalib sara tadingo klani kimraw wekangun ro wasosororo iya au marutak namun ro baka iyo mito may bitalan no ni singa tambu chungo bikin to au klani biangan ala tok balilay na nung to baka sama to may tako baka dingo to baka natigin ngonongo au marutakan ni tobi wasi na babi ni binaksa ngoli tumingo na nung takan beba baka ketunto tuko na may kandaw sa mino ni chiliraw kero babi ni binaka sara baka lew namun raw lomasoli na namun realo binaka una nita ka tu total baka nangono may muri una surit kem rotale meron may total nanto to matabitalo no sa tanong baka yaker na part 2 si tanong baka ngoni kuwa to be continued me baka dito wala ka to Hollywood se fada balomo Andono binak. Sabi nakabaliw sara ololong sara baliw berto na numero 2 matubali medo ba nangona katara mo total nangona to gabitala no kina au nang gaibi suri stelen bike munraw nro mo dito Moto.
Sebenarnya, muda kere, muda lavo, vike menina warang tiko mai sa toko bakauti, vika ni vina kata mamiri di Hollywood, sa kena ngol sarangango, wakle wena na namu fomu, enan dola tiko na ikavani oko toba enan ngona vike tau Amerika, kembali kalima ni singa, vike mendo mei viti, enan songo tiko na November na ikawalu, na link ni diversity visa program au sambiti tiko ena nungu page babili binaksar ba lebu kim to no lebu binaka ba lebu sa re ba bini binaksar na no munisia mamai bikim dona sia tiko mai esa sabakara bikim dona wekang kumai ra ke nanronga bakale wen sar baktol na form kendo sama nimbera sana tu bakarau tu na visa kandau sa boleh kang kandau Bila ka makaleo bikom na weka kumaira kiro to na nungu tau bumenan ronga na visa $1 tiko na ikawa ni Oktoba songo tiko na ikawalu ni November. Mina kwa leo nomni sema mai leo tiko rataro tiko o labo marika batake no maramo kere ro na guys iro yani na tagribeba me ro na guys soma yani na nomni taro dionge ke obakarong tik men dionge mina kwa leo na sema mai na bubal na kokimode mina kwa leo Oscar, o sea, vinakabali pula siya mamay totoko bakawotsi na nomni bitokoni, bako binakataltsingan na bubala na baso, bubala na fisha, vinakabali pula na mundo bararong umay, bubala na tangida, kaya na bubala na domowanga, chupili ralulu, vinakabali Sarah Simmons na siya mamay ni kuwa, kaya na bubala ni maramanita Luciana, basa bakarubi, kaya na siya matiko may lotoka, na city ni Suka may lotoka, vinakabali pula na nomni bakararong umay, ya. Memang kan da tikibu ena nonta sere mai viva kumaro tikiku weekend bungo weekend ni sarong tikiku main na sere mai bakatagi tikitiko en tikitiku ni nonta vitalo no ni kwa ena mai songa taritiko dan nonta vitalo no bakong politiko vi no rivangu su bakaloloma buli binaka rivangu nitaka ni rong binakatiko yani na bio libu-libu ni vitalo no en kabini sigin ko na ronga talmana na sere miberto na toba vibes na sere ni member leti Amerika unitaka ni na marutaka na sere bina Kongo monotoba lemon na kunemanta ibina bunosa buniti kukina na sere ongo menda na rongota talemata mena songota na nonta vitala no ni kwa okay. Okay, awak. Wabidi binakabakali binakabali bikim nila siya matikumay and nonto bitalan no. Awak. Sangat kuning kono na to sere na to bata vibes na sere me balete Amerika au nitaka ni na talitaka na sere to Kongo. Mosi gaya yuwa karaina Totoka tuna kena sota Bimaliwai au mairaika Saindi bini vanuango o Amerika Isalai Amerika Sanilaki amai sotawa ena veisina Erwito toka tuna kuwaki Wanuango erongo kakilai Kambini kila na kamata-mata Eranguri mai
Sai saluma kituni mula Nina sota ebe unda Sai bibi nunatare Ke California Isilei America Kolui kamika Misami raki Aumai sotava Eno desina Toka tu na canavina Karakara wanda munda munda undiva Anda lava tu na canavale Etama vida Na canoavu eru e malavu Tu vani tu pakamatanu Sai bibi que mereke Tu e dai Silei America Urui kamika Misangi laki Au mai sotava Ema vencina Sebenarnya bakal besar na sema mai bekim ni keda na biokani sangol cikani ngona baka moave bekim ni todoko bekim ni na bedur tiko na nona ilaw ni bebuke na turanga labo o marika boselangi ni ngole ngai na nona Facebook group na Green Card Coaching Fiji. Green Card Coaching Fiji, it's a closed group. Ngole kina tukutuke na matit katumba nangay dalaba mai na turanga labo turanga ni wani lutu lebu na sarabag turanga na mosi pinakabali saram manakabagalebu labo marika bosilanya baka bidi pinakatalanga pinanonda maramo ni daon robe o kerleani di mai vivia ngauna pinakabali sar kerleani na nomu o sia talanga na nomu italanoa nambongi pinakani ko mera weekenda menda bibuke na buku ni bakale fomu esa bolek sar cunganin dola na vida na madonga mingo katarava na ikabani o kotobi ke to Amerika kalimanisinga weke mando may biti na kaimbito kaya ni na link pati ke na fomo na nongu taga ni beba na Facebook page ni Talanoa with Dr. T kasi meron talaga ni subscribe na nongu YouTube channel ni ngali talaga ni imbito kinendo na bakta kilkila ni nomo ni BSM may na nongu YouTube channel na imbito kani kina na video kede sa baka reda na vida na sing sa oti na kamakamarang bandua kina kamakamarang batini may bakay tabi kina o labo masta
kali bonindelo. Au sava ko madiani mongol penta ko lindora me ko biloti kenan dona bileti bamba ka usawara ke utungo au sava ko mode ni mode mata.